ste znali da postoji jedna velika razlika između sekte i satanizma? I sad ćemo sve to u klipu lepo da obradimo. Neko je tražio tu temu, zaboravio sam ko je, a realno je tema zanimljiva, tako da slušaj sada. Dakle, prvo da shvatimo šta je sekta. Mnogi ljudi uzimaju reč sekta u svakodnevnom govoru, a vidno je da čovjek nema pojma i ne zna ništa o sektama. Tako da, sekta je zatvorena grupa ljudi okupljena oko harizmatičnog vođe koji se često predstavlja kao izabrani prorok, ko zna šta, iskrivljenog suverovanja, religijskog, pseudo-religijskog ili ideološkog, i kontrola nad članovima je potpuna. Sekta ne mora biti satanistička, može biti religijska, psihološka, new age, politička, čak može da bude i pozitivna, pod znacima navoda, naravno, jer se sekte koje promovišu duhovnu energiju, duhovni rast, samopomoć promovišu kao dobra stvar. Sad, koliko je to dobro, to je druga tema. Ono što ih čini sektom jeste manipulacija, izolacija, strah, gubitak lične slobode. Imamo jedan primjer u Srbiji koji je jako specifičan i može se nazvati sektom, dok je satanizam jako širok pojam i tu nastaje konfuzija. Postoje dve vrste satanizma. Prvi je filozofski satanizam. Satana se koristi kao simbol pobune, ne kao pravo biće. Nema ritualnih žrtava, demona, prizivanja i tako to. Ateistički, odnosno okultni satanizam je verovanje u satanu, demone, entitete, razne anđame, da stvarno postoje. Rituali, prizivanja, krv, simbolika, ovo je ono što ljudi najčešće misle kad kažu satanizam. Tako da sekta može biti satanistička, ali između satanizma i sekte se ne stavlja znak jednakosti. Najjezivije je što sve to počinje razgovorom, razumevanjem i sloganom mi te slušamo. Ovo je samo još jedan od dokaza koliko smo sjebani kao ljudi. Šta se dešava unutar sekte? Pa mnogo zanimljivih stvari. Pa na primjer, psihološko lomljenje. Članovima se govori da je spoljašnji svet zao, da porodica ne može da im pomogne i da vođa zna istinu, a svi ostali lažu. Još jedna zanimljiva stvar, pa u ekstremnim sektama postoje rituali. U teističkim satanističkim kultovima javljaju se krvni rituali, najčešće životinjska krv, seksualni rituali pod izgovorom oslobađanja, to je ono kad se svi međusobno cepaju, ponižavanje članova da bi dostigli taj neki viši nivo i testovi lojalnosti koji se obično sastoje od toga da sebi odsečeš prst, đoku ili tako nešto. Što je to zanimljivo u pizdu materinu. I za kraj, kojim to demonima oni služe? Pa, na primjer, Satana, simbol pobune, znanja, ega, Bafomet, dualnost, moć, kontrola, Belial, gospodar bez zakona i haos, Lilith, seksualna moć i odbacivanje autoriteta i tako to, i Molah, ne mogu ga pročitam, obično žrtva, patnja, često simbolična, ali ne uvek. Tako da eto, nadam se da ste saznali nešto novo. Ostavite like, komentar, subscribe, komentar sa najviše lajkova bit će pozdravljen u klipu. Tako da, čao.